Mbiyamano sana mwanchi muliye weta seni kya Ndizi TV ne mambingi anainde ango kwaligania asomorobelio bwense yobonche lya stora betokwemanya amange litkweligalia lerekero ndo chengane chitalike 22 kerotore omutinyi 12 omwaka igabwe chiribubere 23 mwanchi muliye lyango kwaligani bene linde tabto sanga sobwamo nabakwenda gusanga na inche wetre sense meli mitandao Asensema ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensema ya YouTube wetera Ndizi TV News asensema ya website nabatunya wetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo nabakunyara gotuma ujumbe ya genke wetera ase nambiriga basi screen ya gotuma nyinga yokubwatia umurubili kunmete mwanchi muri lyanga engaki yigane engaki abakenya bagenda takwerobelia sesu gukwenene ani metengano nayo mwanchi muri eno genda takwerobelia nabakumanya nga esu gukweyaga yenga yogucengera koru igosanga nencha sumurubili gekero atomugani litukulyalera ase studio yora chikoba gagotomanya amange tiangirili bageli igali abene kumwaligania elinda tumanye na kyakorukwa nga yakorukuru gasoro ngoro Gusii nabo igo ningikelia gukora karibu sana. Asante. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani, unatoka wapi katika huu mji wa Kisii na unafanya nini? Okay. Habari ya asubuhi watazamaji. Naitwa Ignatius Mwangangi. Nafanya kazi Dynapath Medical Laboratory, Kisii Town at Sanzora Complex. Angina roundabout of Capital roundabout. Yeah. Karibu sana Mwangangi. Mwangangi unatoka wapi katika hii Kenya? County gani? Natoka Machakos County. Machakos. Nilikuwa nadhania Mwangangi ni ya Ukikuyu huko. Okay. Ukisalimia watu asubuhi, unawasalimu aje kwa Kikwenu sasa? Kwa Kikamba. Wamukata. Wamukata. Alafu unajibu aje? Nesa. Nesa vyo. Karibu sana katika studio zetu ili tuweze kuzungumza na mpenzi mtazamaji, muweze kutuelezea kuhusu kazi ambayo mnafanya katika huu mji wa Kisii. Kwanza kabisa umetuelezea kwamba Dynapath mnapatikana kama huko mji wa Kisii karibu na Sansora building. Pengine unaweza tuelezea utendakazi wenu ni upi? Sisi Dynapath tunafanya kazi kutekeleza majukumu tofauti kutegemea afya ya mwananchi, sio tu Kisii peke yake, but we also do it in the whole country depending on your travels to Kisii. Okay. Yeah. So tunafanya matibabu ya aina tofauti, tunapima kwa viwango tofauti pia. Tunafanya kwa lugha ya Kimombo niseme consultations, specialized tests, general body checkups, and many others. Kwa faida ya mpenzi mtazamaji na pia faida yenu, unaweza tuelezea tu kidogo kabla tuingie kwa hizo services ambazo mna offer. Tueleze tu kidogo Dynapath ilianza lini katika huu mji wa Kisii, kama mko na branches zingine katika county zingine pia utueleze kidogo tu. Dynapath ilianza in the year 2015. It has been operating for the last around 8 years now. Na tuna mipango ya kuanzisha branch zinginezo katika miji tofauti Kenya. Tunaweza anza na Nairobi kwanza, tuongeze kitengo kingine pale ambacho kitatuwezesha pia kuhudumia Wakenya zaidi katika njia bora. Okay. Asante sana. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, mbona mlichagua mji wa Kisii? Why not you Kambani huko? Why Kisii? Okay, now considering Kisii, Kisii is a town where people are passionate of their health, na wamejitolea sana kwa kiwango cha juu ili
kuendeleza mambo ya usalama wao kiafya. Okay. Na wengi wao wanajali sana kujua hali yao ndiposa wapate matibabu. Yeah, so Kisii is a nice place to do medical sector. Okay. Asante sana. Ukiangalia tangu mwanzishe Dynapath Laboratories katika huu mji wa Kisii, unaweza sema in terms of the feedback you get from your clients imekuwaje? The response imekuwaje? Watu wameweza kutambua kazi yenu? Ukitazama kwa kiwango ambacho tumehudumia, utapata kwamba watu wengi ambao wanatutembelea wanatoka pale na kuridhika, wameridhika niseme vile, na matibabu yetu ama vipimo vyetu tunavitekeleza kwa mujibu unaostahili, na our customers are well satisfied. Yeah. Asante sana. Najua mpenzi mtazamaji yako na maswali mengi, lakini ataweza kuelekeza maswali yake kupitia ujumbe mfupi. Acha niongeleshe kwa lugha so that waweze kutambua kile ambacho anasema. Mbia na sana mwancho murigeria niko togendete gusanganire Ignatius Mwangangi Korwa Ense ya Dynapath Laboratories oyo gutumanya igoro yobokoreri bwabo yo gutukagiga somo cyobusongo igonye ko bwata iboliri ndilionsi ko bwatkana no bokoreri bwabo obutorabe to gukwana litkolia rero nabo gutuma ujumbe ya genke gwetera sina mbirga wa screen yago na ndo tunyara sinsemo sisi mitandao sinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baga sinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Sasa nikishaongelesha hivyo wanajua kile ambacho wanafanya. Kabisa. Sasa turudi tueleze mpenzi mtazamaji kuhusu utendakazi wenu. Uliweza kusema kuna consultation, kuna specialized test na kuna general body checkups. Unaweza fafanulia tu mpenzi mtazamaji hapo kwa consultation hizo kiasi tu? Okay, nikiguzia masuala ya consultation, consultation tunafanya for free. We don't charge, hatulipishi. Yeah. Sasa kutolipisha consultation imetupa kiwango fulani kuendelea kuwa katika market. Okay. Yeah. We are free. You come, you consult, unapata kipimo ambacho unahitaji, unapata matokeo yako kwa bei nafuu kabisa. Yeah, not like other places whereby you have to pay like 2,000 for consultation. Yeah, so we are free of charge in consultation. Yeah. Mbona mlichagua consultation ikuwe free? Because najua nini mingi huwa lazima ulipie consultation because ujui huyu kama ataendelea kupata vipimo hapo ndani ama matibabu hapo ndani. Why did you choose consultation ikuwe free? Naam. Being a marketer, you know, you have to consider the gap and the competition that is there in the market. Na unapata hospitali nyingi ama maabara mengi ambayo yamo katika mji wetu yanapendekeza sana kutumia the consultation fee. Pesa ambayo inatumika kumuona daktari. And I was thinking, why should you come up with something? You want people to know you, you want to serve the people of your county. Then again, you're also charging them to see you. That's not realistic. Yeah, so to operate well and to serve our people well and diligently, nikaonelea ni vyema tuwe na kile kiwango ambacho kinahitajika. So the consultation fee, together with my director, we agreed that it should be well. Pengine mpati hasara because mtu amekuja hapo maybe amefanya consultation, ameenda maybe hakurudi. Okay, kuangalia kwa mfano katika economy ya saa hii, things are so tough. But we still are trying to maneuver our ways. Tuangalie kwamba iwe kuna kile kiwango cha pesa ambacho vipimo vinatumia. Diposa ile pesa ambayo tungetumia katika consultation, we've recovered it, but in a minimal way that the clients are very okay and comfortable. Kuna specialized test uliweza kuongelea, pengine unaweza fafanua tu kidogo ni gani hizo? Okay, we have our brochure. Kuna
hiki kijikaratasi ambacho tumeandika our services. So tukiangalia kwanza we start with the general body checkups. We do blood sugars. That's for the above 50 years. You know, most of these tests mostly taken by the older people because of the age, checking some of the kidney issues. Yeah. So the general body checkups, we have blood sugars, lipid profile, the prostate. Actually, ukiangalia mambo ya prostate sana, imekuwa na issue katika ugonjwa wa saratani, the cancer issues. Yeah. Then urinalysis. We do also renal function and the LFTs, the liver function test. Yeah, so those are some of the general body checkup tests that we do. When we go to specialized tests, we can do things like culture and sensitivity. We also have H. pylori tests. We do many semen analysis. There are several. Yeah. Asante sana. Pengine mpenzi mtazamaji anashangaa kwamba wale ambao mnasaidiana katika Dynapath Laboratories pengine wana ujuzi katika hiyo kazi ambao wanafanya. Nikiangazia wafanyikazi wetu, naweza sema kwamba tunao wafanyikazi ambao wamejitolea kumhudumia mwananchi and to ensure that mwananchi anapata huduma ambayo ni bora zaidi, ambayo kilinganisha na kwingine atakokwenda atakuwa ameridhika na atakuwa na ile hamu ya kurudi tena Dynapath. Unajua inakuanga vigumu sana kutrust. The trust. So lazima uelezee mpenzi mtazamaji ajue kwamba watu ambao mmeajiri kazi yuko si wa kubahatisha. Ukiangalia kuna laboratories mingi katika mji wa Kisii ambazo zinafanya kazi same tu yenye mnafanya. Pengine mbona mtu achague Dynapath? Naam, nikizungumzia mambo ya maabara kuwa mengi, naweza sema kwamba Dynapath has been there since, and our services are being improved now and then kupitia teknolojia za kisasa ambazo zimefika. Pia tunavyo vifaa ambavyo tunatumia kupima mashini zetu pale. Tunatumia mashini ambazo ni za teknolojia ambayo ni mpya. Na pia ukiangazia masuala ya kuhudumia watu, tunafuata mtindo ambao ni wa kisasa. So I would advise most people to visit Dynapath and also have a taste of our services. Mpenzi mtazamaji anauliza mbona mkachagua ile sehemu ambayo mko hivi sasa? Mbona mkwenda maybe kwenda mashinani, mkachagua tu mkae hapo mji wa Kisii? Nikiangazia masuala ya mahali ambapo tupo pale Sanzora building, naweza sema kwamba Sanzora iko katikati ya mji wa Kisii. Ukiangalia pale watu wanaweza toka sana pale karibu na uwanja wa magari pale. Wengine wanaweza toka sokoni kule chini daraja 2, daraja 1, upande mwingine wa Nyanjwa. So it's a strategic place at the center of the town. Ulisema mmeweza kufanya kazi miaka 8 kama sijakosea. Pengine nini huwa kimewasustain kukuja hifa? Because tumeona kuna watu wamefungua lab mingi, kidogo wamefunga. Pengine nyinyi ni nini kile ambacho kimewasukuma na kimewawezesha kufika mahali mmefika hivi sasa? Niseme kwamba we have a very able director. And our director is determined to give the best he can. Na mara mingi anasema kwamba umuhimu wa kuwa na afya bora ndicho kitengo cha kwanza kwake. And staying in the market for that long that has not been easy. Because you know, we have some in business. When you are doing business, you must encounter some losses also. And if you're not able to manage them and manage your business well, then at long last it will just collapse. So we've been doing our services in the right way, exemplary. Na tumehudumia
clients wetu vyema, ndiposa wanarudi tena na tena, na lile jambo linatupa moyo kwa kuwa pale tunaweza ku manage every cost, every expense, rent, payment of the workers in time, and everything runs on well. Kuna mpenzi mtazamaji anauliza kwamba akikuja pale amepata services zenu, pengine huwa mnawafuatilia, mnajua wanaendelea vipi? Naam, our lab technologist and our secretary wanafanya ile follow up to know whether the results you got when you went to the chemist or to the pharmacist, you got the right medication, umepata madawa ambayo yatakusaidia, na unaweza pia kurudi tena tukuangalie labda kwa muda wa mwezi moja, 2 ama miezi 3 kufuata, to monitor your health to ensure that you are doing well health-wise. Okay, do you advise your customers? No. Tunawapa mawaidha kutegemea na matokeo ambayo umepata pale katika maabara yetu. Asante sana. Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni kidogo. Tukirudi tutaweza kuzungumza mingi. Mbia mwana sana mwanchi muri beta seni Ndizi TV. Niyo togendete gusanga imiyomoro bili obwense yobonchelia astogendete gusanga nomoteneneri Ense meli ya Dynapath laboratories oyo bagokora obukoleri bwabo asagendete gutumanya amange wetero obukoleri bwabo kondo mwanchi muri eria turasoso mutima komokeigo toskatanyegera ngwire ntarasegekege Kerubo helinde tabeto gusanga amange. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza, au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Iyo mwana abigatiya bali abake baranyole gisemi kibirengo bigoro muiri skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ibwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo bwate umanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikirika banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo sagironde Ense moya nyanchwa gusoba Kirisimi Potters Haven Premium School. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cy'okwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard
buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage. Gusua Kisimi, ase number, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomu chukisi nkurwa barabo korali au asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Mambo vipi? Tarehe 26 Desemba cheka ndani ya Dynapath Hotel. Moja kwa moja inaitwa Family Day. Wachekeshaji mbalimbali watakuwepo kama Akuku Danger, Smart Joker, Adis Jojo, MC Krawaski, Odiero Jamjenko, MC Alando. Pia atakuwepo DJ Nelix. Usikose kufika kama kawaida, vyakula mbalimbali, vinywaji, mchezo kila aina. Kiingilio itakuwa ni shilingi 1,000 peke yake, ila kwa VIP itakuwa shilingi 2,000. Fika ndani ya Dynapath Hotel, the pride of Kisii. In the meantime, that episode Mr. Practical on the voice. Oya nangora babe pare tinde ke dugo dugo matena ku kambugat. Wala man ko magana nandi ren sengora ro jine jiduka to. Hanu ngai kwanda taye tauni era na kitu. Mutonga dai boira ngane richaro ore ano muntu mistuni. Igankoretete ase rangeri omuntu gari atotebye duka njo matero omuntu akoba busy tingo jina manya. Ro nde bwensi. Rangeri no mungwa no uyu ae. Nchugocha. Nchugare. Oite buya bono. Tabuga.
nande bwa egepeti egenko ruore ngakibonoro usikichiba kamachi no torane li sweet Adriane na bondoje mwanji karibu sana tutegete dukere chipu era toniri bintu tugochaka ni supermarket eto eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byose aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya pageti mugocha na imoraro ri tikalete ande tugwateo ebintu tokone sigoririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ibintu by'ubwagachi eby'ubureme ebyogutumika se jikoni esukuru na ande onse aserigorirense kigima na hwego kugokobera gwekagwo buna Oruru Superstores Limited gora kende gionsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers angena Credit Bank na goiko Oruru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na boko bakirisimi erionyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Oruru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV. Ubwansu. Gusii. Vyake kima mwanchi mulia beta seni kia Ndizi TV na ndengo kualigania asentu ndende chinga kitoka nitagosanga emeyomoro bilio bwense yobonchelia astoka gendera gosanga numubwata nikora sensemo ya Dynapath Laboratories oyokor kwa Ignatius Mwangangi oyogenda gutumanya igoro yobokoleri bwabo mwanchi mulia nabo gutuma liboli lyago wetira senamberi gaba screen yago abo igotonyara sensemo chiche mtanda sensemo ya Facebook wetira Ndizi TV News Digital abiga sensemo ya YouTube wetira Ndizi TV News asense moya website na potunya wetira www.ndizitv.net gokendera gusanga na into elinde tobeto kwimanya amange. Mwangangi, unaweza tuambia pengine mtu ni lazima akuje katika lab yenu kufanya consultation, anaweza tu piga simu awapata waelezee muadvise accordingly? Naam, tukiangazia swala lile, naweza sema kwamba kama umefika katika lab yetu pale, umepata kile kipimo ambacho unataka. Uhitaji kusubiri matokeo. Unaweza kwenda ushughulike katika majukumu yako na baadaye unaweza kuyachukua matokeo yako ama tunaweza pia kukutumania matokeo yako yakiwa katika bahasha very confidential to your area, mahali popote ambapo ulipo. Lakini pia ukipiga simu kwamba utuelezee tatizo ambalo unalo, pia tunaweza kuja tuchukue sample from your area. Si lazima uje pale na una majukumu mengine ambayo unatekeleza. So mnaweza fika pale mchukue samples, muendelee tunaka. Do you charge your transport fee? No, it's free. Hapo ndio shida inafikianga. Tukikuja huko lazima. Okay. Pengine ukiangalia mitandao ya kijamii unaweza sema imewasaidia aje katika utendakazi wenu? Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok, tuko pale, inatusaidia sana katika marketing na kujulisha watu kuhusu Dynapath. Tunaji-advertise pale, watu wanatujua kupitia ile mitandao, wengine wanatutembelea. Katika mitandao ya kijamii pengine mmeweza kueleza utendakazi wenu huko, pengine mtu unajua unaweza pata mtu hajui Dynapath inapatikana wapi, maybe ni mgeni huku Kisii, pengine nani anaweza muelekeza kufika pale? Tumepeana nambari za simu pale, tumepeana mahali ambapo tupo katika pale Sanzora building, tumepeana directions, pia tumeandika services ambazo tunatekeleza. Ndiposa mtu akija ni mgeni ama ni mwenyeji, ana ufahamu kwa urahisi
kuhusu lab yetu. Najua kwa upande wako unafanya marketing sana. Unajua leo nimekupeleka katika utendakazi kwa ndani. Sometimes unafanyanga marketing sana. Na kuna wanabiashara wengi wanakutazama kutoka pale nje. Pengine when setting up a business, nini unafaa kuangalia? Okay, first of all, you know, you should be an entrepreneur, and an entrepreneur is a person who will identify a business gap. So katika soko letu tuna nafasi ambazo ni mingi sana ambazo watu wanafaswa wachukue ile hatua na waangalie mwananchi anahitaji nini, na you get the necessary resources, then you start up that business to cater that gap in the market. Anajua kuna vitu mingi tangu mlipoanza, kuna vitu mingi ambazo mmefanya, pengine ku attract customers, pengine kuna mahali mnafikanga mnapeana offers, au unaweza tuelezea pia upande huo? Upande wa offers, tunakuwa na vipindi kama siku ambazo ni za holidays, tunapunguza bei. Sometimes we do the test for free, sometimes half the prices. Then we also do medical camps. Tunaenda katika makanisa tofauti tofauti, tunawafanyia vipimo for free on Sundays, on Saturdays. Yeah, then we also do the medical camps in the lab, some of the days for free. Sometimes feedback, sometimes at all times. Feedback kutoka kwa clients ni muhimu sana, whether negative or positive. Pengine unaweza elezea mpenzi mtazamaji feedback kutoka kwa clients wenu imekuwa vipi na imewasaidia vipi kuimprove services zenu? Yale majibu ambayo tunapata kupitia maswali ambayo tunauliza wateja wetu yanatusaidia sana. Kwanza nianze na the negative feedback. The negative feedback inatupa kiwango fulani cha sisi wenyewe tuweze kujiinua, kujua hapa hatuendi inavyofaa, hapa tunapaswa turekebishe vipi. Then on the positive side, inaleta ile motivation ya kujiendeleza, kufanya kazi katika njia ambayo inafaa katika mategemeo ama matarajio ya mwananchi. Pengine competition iko hali ya juu, mnadili aje na competition? You know, competition has to be there in the market. Ndiposa uweze kuendeleza biashara yako vyema, lazima kuwe na wapingamizi kando. Na wasipokuwa, unajua hautajiinua kulingana na viwango, ndiposa uweze kutoshea katika ile market. So kilab tunajiangazia, tunaona jinsi ambavyo wenzetu wanafanya, jinsi ambavyo tunaweza fanya, ndiposa tubaki katika kile kiwango chetu. Unajua kuna wanabiashara wengine ya competition ikiwa Steve wanatoroka, wanataka waende kwenye ni wao tu wanafanya tu hiyo biashara. Nasemanga monopoly business. Pengine kwa upande wenu tunajua teknolojia ni muhimu katika kila biashara ama katika kila maabara. Pengine unaweza elezea teknolojia mpya ambazo mnatumia, pengine hao wengine hawana, na zimewasaidia vipi kufikia clients wenu? Tukiangalia kwanza mashini ambazo tunatumia, most of the labs are in the old technology, if I may say so. Kwa sababu unapata kuna mashini tofauti tofauti. Na labs zingine, for example, ukiangalia the glucometer. The glucometer, lab mingi zinatumia the on-call plus, which has been in the market for long. At Dynapath, we've also changed. Tunatumia the new glucometer, the ARC model. Iko imported from Germany. So it's automatic. Unlike on-call plus, yenye una feed the code for the strip, ARC glucometer, you don't feed the code. It's automatic. When you insert the strip, it reads, then you do your test. So that's one of the difference. Having modern machines zinatusaidia sana katika kuwapa wateja wetu matibabu ambayo yanastahili. Pengine mji wa Kisii ukiangalia tangu mwanzishe hiyo utendakazi wenu, pengine imewapeleka vipi? Mji wa Kisii nikiangazia masuala ya afya uko sawa, na wateja wetu wamo
na wanaelewa maana na umuhimu wa afya bora. Na wako sawa. Ni sawa. Pia mpenzi mtazamaji, ningependa umuelezee mnafungua siku zipi, kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi? Naam. Our lab opens from asubuhi. Tuko pale kutoka saa 1 asubuhi, 7 AM in the morning. Tunafunga jioni late hours at around 9 PM. We are there, but in case of an emergency, you can call even at night. Utakuwa served, yeah. Asante sana. Acha nisome ujumbe mfupi hapa hivi. Tunaona Ombori Calvin anasema tuned in. Asante sana. John Ombati watching from Nairobi, Kiambu County. Asante sana. Isaya Nyatundo Mosongo sio Kimau iko ndani. Asante. Fanny Skuluza anasema tuned in. Duke Nyasimi following. Omoigwa wa Kinami anasema following. Asante sana wale ambao mnaendelea kutupata kupitia mitandao ya kijamii pale Facebook, kupitia Ndizi TV News Digital. Nikiangazia katika page yangu, kuna swala ambalo limeangaziwa pale. Nadhani tuliweza kuzungumzia kidogo lakini tunaweza mjibu pia, pengine ndiye amefungulia labda runinga yake. Anasema yeye ako katika mji wa Bomet, pengine akitaka maybe some consultation ama some test, mtafanya vipi mumfikie? Okay, Bomet anaweza tutumia mtu ama tumtumie mtu pale apate kutolewa the samples, then we do the test na tunamrudishia matokeo kupitia pia maybe mitandao ya kijamii ama kuna mwenye anauliza maybe kuna wale customers tunapata wanafanya test regularly, na unajua hii uchumi venye imekuwa ngumu ni client wenu ambao umezoea, pengine akikuja leo akwambie leo sina mfuko kidogo au na mapato vile, mnaweza mfanyia labda kuje kuona baadaye? Naam, tunaangazia masuala kama yale. Ya tunakubaliana. Tunaelewa pia uchumi ni mgumu. Naam. Pengine unaweza tuambia vision yenu siku za usoni ni ipi? We have our vision which is indicated here. Yeah, our vision at Dynapath, we set our sights high. Our aspirations are clearly focused on becoming the doctor and patient choice for quality, accurate diagnostic testing with fast turn around times. Yeah. Najua katika huu mji wa Kisii ni Dynapath mmoja tuko nayo. Naam. Pengine mko na mipango maybe ya kufungua kwenda sehemu zingine? Naam, director wetu na mipango kufungua niliposema hapo awali kwamba we will also have other branches at different areas. Yeah. Katika kila biashara kuna challenges ama kuna matatizo ambayo mnapitia. Nyinyi kama Dynapath, pengine ni changamoto zipi ambazo mmeona katika huu mji wa Kisii? Kuna changamoto kwanza, unajua katika kila biashara kuna changamoto zake. Na sometimes kuna watu, clients are very few, you know, the economy is not that favoring. So the numbers might go down, sometimes high. So that has been a challenge for a while. But still we are hoping for the best. Ukiangazia utendakazi wenu katika huu mji wa Kisii, pengine ukikompare na kaunti zingine, unailinganisha vipi? Ni nini kile ambacho wametushinda, ni nini mnafaa kuimprove? Unajua ukiangalia kaunti mingi, you know, there are machines which are very expensive in some of the labs outside Kisii, which we are eyeing on to purchase in later on in future. Yeah. Nili anauliza kama umemfanyia test na ajui atapata hizo dawa vipi ama wapi, pengine mnaweza kumwelekeza? Naam, tunawatuma katika vitengo tofauti chemist, wanaenda katika chemist tofauti, wanapeana results na wanasaidika. Pengine huwa mnawafuatilia maybe test mlifanywa alipewa dawa? Naam, tunafuatilia, tunapata mnamuadvise pia tena arudi muone kama hiyo shida iko vile nilisema tunafuatilia, tuna ensure their health is maintained.
Sasa karibisha mpenzi mtazamaji, au mueleze kwenye mnapatikana, upeane namba ya simu ili waweze kuwapata. Naam. Karibu sana to our lab, Dynapath Laboratories. Tunapatikana katika building Sanzora Complex pale near of Capital Roundabout. Tutembelee pale tukuhudumie vyema. As we always say, our motto is a legacy of excellence. Karibuni sana. Nambari ya simu ni 0713 33 9842. Wasia wako wa mwisho kwa mpenzi mtazamaji ni upi? Naweza sema kwamba afya yako ni muhimu sana. Na unapojua your status unakuwa katika kiwango kinachofaa. Najua huu ni msimu wa Christmas. Tumebakisha kama siku 2 hivi. Tuingie, sijui kama uko na message kwa mpenzi mtazamaji huu msimu wa Christmas. Najua watu wengi watakula vyakula vya aina shida kwa mwili yako. Hebu waongeleshe. Mtazamaji, in case of anything after taking different foods during this period, unaweza tutembelea, tukupime, tukusaidie, to ensure sikukuu yako inaendelea vyema. Nawatakia sikukuu njema na mwaka mpya mwema wenye mafanikio. Kwa faida yenu pia unaweza tukiwaenda, unaweza tuelezea urudie tu zile services zenu ambazo mna offer na uwakaribishe pia. Naam, tuna services ambazo zinafuata: general body test, we do lipid profile, we do liver function tests, and semen analysis in the specialized test. We do urinalysis, culture sensitivity tests. We do a lot of tests, protozoology, malaria test, and all those tests are available when you come to our lab. At an affordable fee. At an affordable fee. Asante sana kwa kufika katika studio zetu na kuzungumza nasi. Ni mpenzi mtazamaji, najua ameweza kujifunza mengi na hatachukua hatua ya kufika pale. Sijui kama mta break for Christmas? No, tutakuwa open. Tutakuwa available. Okay. So mpenzi mtazamaji anaweza afika pale apate services zenu tofauti. Bia wana sana mwanchimuri yetabeto kusangana haya somoroberiga wense wonchire kono mambia taberto kumanya obokoreri korwa sense media Dynapath igona bokwe mukiye tambukero keretense mochiri elindonyore obokoreri kono mwanchimuri yetabeto turaswa asomo tumukomukeigo atokwira na naro tabeto kumera na nomugeni onde oyora chikoba kago tumanya amange. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya
kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary, gredi ya 1 hadi 6 na junior secondary school, gredi za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office, mita 200 kutoka barabara kuu. Amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria Kerubo wenya wetrasa marioga yo Korwa se chinse chesko. Korwa ya tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari Korwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange. Ande karawa chine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora inki Kerubo tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka Ense na ichigo toteingi Kerubo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikare mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Omwanchi omurigeria bwegetaseni kia Ndizi TV omoroberio obwansu bwesabato chitariki 23 nigo toranyara koba togosanga twensi amo na bana baito ba Pathfinder banyara koba bakoba ewiki engema ase kambori chinsemo cha Kerubo Homa Hills no toranyara koba togosanga mona barabo emeroberio yerit koligima ase ensemo eyo ya Kerubo twakwariganio nyara koba gosanga mona intwe echinga kibono toranyara koba tokonyora maigerio ao kurwase abana baitonga banyareko bakoyanyora ase ewiki engima inyora ngane sabato ego chachi tariki 23 ime ya Kerubo ensemo ya Homa Hills kubatarana amonomo Pastor Job Obara oyo Maternity Department ya Pathfinder ya basaina boigo ensemo ya Matera echinga kitoranyara ko batogo sese ni batwensia sobwamo nemeroberi ao abana baitu baranyareko bago twarigareria lituko elio lie sabato esabatengia chitariki 23 tomeranega Homa Hills ensemo ya Kerubo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Bitume bingameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira amakonda imogete kero bukende bokari nari na makonda akoimuka bone siri ne mongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet
ego Wanyeruka. Enokem Agrovet. Enokem Agrovet. Ego toko mochubo songo. No konyora mariogo. Aya wita makonde. Amariogo yoboke. Una chingende chibana changiri korigisa. Manyarora kiatakire korigisa kobarira. Oyo borio buya. Ogo siarire bituma byao. Bichenje bibe bimwam. Amina. Tari oyo boka. Babwate bakachindagira chichombe. Babwate bakamariogo yechombe. Babwate kirege. Na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha. Ngo chisibiande kolinde gotengo chisiberia amache. Ya yo mongina. Omugeremi bwonchorire na Enokem Agrovet. Amina. Niki maine tarira Enokem Agrovet imeyumuchu Kisii ilionyora mariogo yugo siarire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugo siarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogo tuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Bachagiro Orusagironde Ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusuba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time. Akitika wanoni nyakengende. Kai omonginero wachirego. Tikangende tukanale yo buneka. Ya tikani nyakengende. Mpenzi wa ngoma na burudani, ule wakati umewadia tena. Club ya Cindy's Villa Kisii inakuletea ngoma kubwa zaidi tarehe 23 na tarehe 24 mwezi huu wa Disemba. Mwanamuziki Osogo Winyo atakuashia moto wa ngoma na miondoko ya kienyewe. Njoo tuburudike, tunywe na tule. Kiingilio ni bia 2 pekee. Njoo nyote tusherekee sikukuu kwa mtindo huku Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugi. Unaweza kupiga simu uwekewe nafasi au kujua mengi zaidi kwa nambari 0796387776. Cindy's Villa, home of entertainment. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia e piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu eyo gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate kigari cyobosombi asebali bakurware amache yugweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi aseskuru yo
na bwigo Korwa bali echai ya saa 4 na lunch kubwatia bali omurubrio CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abigati yabali abake bakonyora migirio yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo Gusii enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Gento tikeria kia Ense yebuna komenya buya kebochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro. Igoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwa Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanji muri yango kwalika na leto kanda gusanga sobwamo somorubiriga wense yobonchere kirondo chenga mwanji muri na matuka makati gaire abantu babe bagoswa ase esubu kwenene ebira betita kemeronge bere na isana tumetene kiro bere tyo mwanji muri ni metenga na manga genda te bonchere ya kero ko manyanga ngaki ase chidoka chago ngake binto bya bere ni metenga serikali ya Ense moyo bokoreri bwae yabere ke gotema Ense moya uchumi ekero kuliria nga asoma ko yumugima abakenya bange babere bakorera Ense meli ya uchumi kubatikana no gokonga ko bugima atumetio musimu yoga bwe Christmas yara abantu bago chengera abune myaka yo ya maigana bokumanya nga tofauti nere ye Christmas kyo mwako yoga no mwako yoita ngatenga Korwa bwa corona bwa gachite Christmas kya bereke woncherelia kero kuliria nga nonyena maguri y'ebintu nonyena gusangani amatebo niga kero kuliria se nonyena bokoreria se chipara cheito nigo efya ya beriga comment kana actually bari bakurukura su mucho Nairobi ngakatenga bochaka chiri bubere nechimisano 2000 to 2500 NRFA ya chakire kuru Ense meri ya Nairobi go cha Gusii go bari bakoreria Ense me sector yo bosombi anabo mugotomanyanga ningi kegende te wonchereria gari ningi yakugere fare yakinire mete to expected around yenga kubatkana no kuyigwa kweli guriria mafuta 6 shilingi 5
Actually, at least no fair na wayari ko kunonya 50 bob actually, but unfortunately this is the peak seasons. Ekero no nyokero gutara so muchuli busongo meto manchimuli kwa birgo konyora chigali chiri cha town services cha Nairobi una chicha Super Metro na chichibono ikachigo cha Gusii kyageranga demand ni gere gona nimetenga ekero chiskuru chirabe chikuigora na demand yo gutira boikebe igoro aigu manchimuli ya tomanyingo nga Ense mo yabo nga yugo chingere Christmas kyabo nendekero gwachire gukora shopping meze to kwenda amaboko masana gokwenda negento kende nabo gutomanyanga mwoko y'umudimaraga na kiuchumi Ense mo yabo yabereye gukoira kero ruchinga Ense mo yabo bya kongire gose Ense mo yabo mbiyabire ngomanchi mulireya akero to mugeni itagende tebo changa getobere ka oisire buikanye abikago tukwanira gigaso kwa liwe serikali Ense mo ya uchumi na kibwabire nenda to message yo msimu wa Christmas korinde sechi intereba chetu bali mugende takubuli abantu korwa Ense mo ya mugochi Ense mo ende atukuba buli mube moko bamaiso sechi para murundi chigali bya elinde mube mubweki abantu borongeri metemiga nemenge egokorekana bono iga ekero mugutara semeiga no nyine chindagera chimukuri mube moko bakia fumete one gachangi food ni chinyinge nende monyorenga January ne school yomanchomuri ya onyorenga January ne school Ense mo yifi ndaba nambaro bagochigosoa barobagosoa form 1 barobagosoa junior secondary ego kero ko shereke Christmas ekega onyorenga ebintu mbiroro nande bigo ganeti go irende onyare ko ba ko gotalira sechiduka metenga chiduka chirororo bono ga chiduka chichianga mbagende tenili samora actually kero kuliyeryanga no namaguri Ense meli chianga ne bintu bigayo tumika musimu yiga bwi Christmas anigo biyabere bigokina maguri nande kero kuliyeryanga sechinse mo chichime bagani kero chindagira ochigende takorosi wa maguri nagende tenaro buncherere demand eri goro kagete manchumuri ere kero wekira Ense mo chiri na bokweroreranga musimu yiga bwi Christmas ibintu nebindi bigende takokona maguri Gachanga chi Christmas bikoro to bari bagwate chishere ibintu biri bichere bono igambaro bagwate chinyangi igo ebintu amaguri yaro manchumuri nagendete ukine igo manchumuri ngumanyigwa ngamo beni to bere kabu ase studio yato sasa mutima komoke igo to kwera na to gusanganira amangi Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejiekonia chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkonia bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ndizi kids. Smart kids. Ndizi kids. Smart kids. From Ndizi Kids Show, we will
Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Egitere no mwarimu bino nyambane kurwa nsema yege kurogito oyomo babanchu bandisi TV bakorigere nandi bakomentera mangana asige kurogito onko baganiri omoyego muya murenda abana baitu buya nandi baira ne skulu buya nandi mugatikire yento buya erinde tugo chako umwako yumoye banya ntwari yete Christmas yekia. I wish you all the best. Season's greetings. Mwarimu bino nyambane. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Ndengo kwa ligania togenda gosanga so wamekero mugine itabire kawika studio ntagitendo chenye biro bite bigoto minyake kigima manyu mwanchi mulilia na kiakorokwa na ndenga yarabuliro metabantu babiri bakombolia ngayachire lakini rere bitkolia rero na amoletire totarakoro mwaka. Karibu sana studio. Thank you very much mbiamon of omurali Fridah. Onko kwa nyomo ligerelia nga wa kirewiya. Ka Santa soko ngaligania sege somorovelio yobobonjoleria. Mwanchi mulilia batete nga ntokoro mwaka utarikirana kwabulira mutuko sana ngaikwagenda. Awatebanga mambo ni mengi, masaa ndio machache. Shughuli si nyingi cha ujenzi wa taifa. Okay. Nimetumwa kwa hiyo mlimobero mkongo sana saba Kenya. Akora kwanira ngo uchumi ya Kenya. Uchumi ya Kenya nere nkong. Obugimana bokong. Na ndebona ndure transition ya serikali nero ya lengo ni nyinero ya chire ebwate chisera chiae. Ni genderete konya ko hakikisha nga chisera chiae chaikiranire. Gochako mwako yobuno chagete gocha magori ebintu abere kagokina nekene ebintu aho byarrekanire kwa bigokonga nesenge nchorende nga serikali nenya netagete kubeke meruberi yae nero inyare ko bake kuikerana kulingana na manifesto yabo na nderende kero kubwatia kero kuligerera biya ntobwata madeni amange binense yetu ya Kenya. Amadeni aya amange yabo ari gwakanu ongakie yo mwakoyo gochimoto madeni nara imogetwe myaka 10 ya erire amange yabo agana irigo gwakanu wikera bono serikali negenderete ko balance go wakana madeni nemeruberi yawao na kioro chenga serikali kuruya chagete nonye chi project tera igora project nyinge mono chinyinge ne kogendereri chiri riende ya chagete na
na gotemarinde go balance ebinto namagana yeri goririo bogima into bwate ebinto na mabuta anyare ko bagagokina sengenjo yese gieri Russia na Ukraine na ndekere to kubwati ne exchange rate yaito kere to ko amabuta manga akoguru gwetera US dollar ye serikali ya chetene gento gekorukunga government to government ya ganiri ko kei ligoriria mabuta lakini kere to koligereria bado ligoriria mabuta ase bali bakonia ase chinse chiri cha Arabu ndire igoro korinde nere serikali ya etetinga ekamente ebango ya mabuta ya VAT koru 8% which is 16% nikikende kagera ligoriria mabuta ligokina bono kulingana na serikali yetigete ligoriria mabuta libe determined tokorokanga determined by market forces gento kera gweteranga kera abantu bakogora ligoriri rituligo chakorusiko na liye serikali yakoraki egotumeka ekyagera serikali serikali yo mheshimiwa Uhuru igo yare gwetie gento gekorokunga subsidy asa mafuta lakini mheshimiwa William Ruto agatanga subsidy asa mafuta taligento kia igo gekoreta gegusari gekoreta serikali asara tabangali bagalio go subsidize ya mafuta dio kobeka chibesa dikaeli kobeka chibesa gokonya abananchi dibagali goliria mafuta lire goro ba kei yake ase no shilingi 10 gose 15 bali bakonia amabuta dibagelio akarusi ororo akaira gochia se obuoyo twarore serikali ya ru obuoyo eka bantu amoyo kera tugorigeria kene ligoriria bituma ligoririo bosi liakeire ligoriria sukari bado ntugenderete ko ntoroche ngesengencho chi factory cheito chia Kenya nchira abachikorosie esukari esaina se ense yeito ya Kenya igobetereringa ande sukari ende yaretu koru chinse cheisco naende ntwarigo tware kiangazi ngakigete esukari ekarigigokea nande nde biwanda biri byeito bya Kenya bya serikali nabono mumias bya bonzoia bya bosoni sugar bya bokabras sugar bibwate mechando igo bono mechando yoboteneneri konyoranga bibwate amadeni amange bigosinyuwakana mini biwande bigosinyuwakana byageranga nonya bali bari bakoraki batiga koira eska HMC yabo gochiabo na ntubwate bono muna ligoriria mabere umaite na riri likogenda na weather konyoranga weather nkwara ere karitubwate mbura buya naba mabere agotoka kara mange ntubwate bintu muna chikagwa serikali ekrea chete yatebetenga magana ya chikagwa na majani chai mbagendere goshugurikera tindo chingando sentoro cho wonjero rikonde lakini korero mwako oyo mobwe serikali nto nabotoko ba metabona serikali ibwate myaka 5 kera twakorire myaka 5 na litoko tabanga mba magana ali batebete gocha gokonya abananchi chi policy chabo cha uchumi chaikeranira ande bone serikali nja etia finance act bunge ekareto wonjerero konena se uchumi yeto ya Kenya ekagera ebinto binde bigakina amagori unabono amabuta unabono twate amabuta omorigereria ento maybe serikali etanya koeresa oko ese Kenya sengencho tobwata madeni amange yabetereri totumeke chi institution ibere chikorokunga World Bank na IMF chibengi echi niko chiko chiloni chinse chiri chiatwarira obokong bwa kiuchumi bono Kenya ise koligereria igo ya soire gegotumeka chiloni chia yachakire koligio obokonyi korwa IMF na World Bank kera kwerire loan korwa IMF yogo konya uchumi yogo chikokore program awa cha serikali amagizo naro na magizali ebagotaka kwaimukie bango iguru ebangerie serikali emukie bango elinde
echikoro kinga eserikali echene chinchera wao choko imokie bango erinde errekanenga mbale mbanyale gwakana isokuligereri IMF na World Bank egasi yabo IMF na World Bank rititwa bwate segi ya kabere yense na lichiachete bono chikatigara kogenderera Kenya nere member ya IMF na World Bank bono kere Kenya ya kire ya nyolire bokongu bwa madeni Kenya kogenda ya chieta sa IMF ikagende kaligi omosaada bwogokonya gwakane loni okoimokie loni ochigwakane loni yende awise kuligereri mono amagana ye chiloni cha Kenya abeire gagoreta a lot of debate neke nento bwate chiloni mnabona SGR expressway iriere Nairobi alia chipara chinyinge you will be surprised echigokorwetera chiloni chipara konyara chakoretu no emyaka emekoro ense yaiteka bali barengo serikali ngakiyo kanyara bakagenda bagasabera ni maybe kuru ense ya China ntobwate chiloni asomurigereria ntobwate chiloni aina ibere kere serikali ko imoki koru chinse chaisco ntobwate bilateral loans ne kere serikali yakogenda sense yemo ntobwate chinde chikoro kunga multilateral loans kere serikali yakogenda chinse ibere isato chiaungana gochakoa Kenya loan nando umurigereria na wagana iriko manyanga serikali nera nkorugire loan nkorugire mokopo korua sabantu bintombiro tokorokanga treasury bills ose koruchi bengi what we call commercial loans serikali ekogenda se chibengi cheto cha Kenya yasaba chi loan no nyumwa na inchi umanyene na bako ya serikali ya loan weteregente kitokorokanga treasury bills ikobono serikali kere esengenjo nebwate binto chi program awa eganiria ikerani ndiroko nyoranga engakika nirigo ikerani chi program ichi for example nyeno moshara eganiri wakana gose binto gete eganiri gokora kwanyoranga tebwati besa baenda baimuki loan korwe bengi elinde kegocha goika engaki yo wakana dirie mate kwanza ebango eserikare nko imukire ebango kare imukire ebange kwanza yarakana madeni alia arafu chirichi gotigara chamanya gokora chi program cha serikali na kioroche nga nonye bwango igankwara nonye ababunge ba ramikali bunge nga besa chia CDF nchira koraki nchira ikirana kero kuligereri nga sengenjo ya madeni ya mange serikali ebwate igikora akana madeni kyagera nga muraiwe sai committed tinga gento tokora akana kwanza na madeni aya finance act nande njareta te binto ao ebiya maybe abantu batara abarigereria abange babo bataramanya gochako mwakonde ebiashara byonse byonye kogokora obonjoreria noga neri kero gokora obonjoreria kero koni kare yamanya buno koni yamanya chibesere ngokorosi erinde yamanya nga kwetera kero konyore faida umaite kero korosi faida serikali eganiri go tax income there is taxable income mono kero konyoro monto akora obonjoreria iskali mno monto akogeni bodaboda wate chiduka abange babo mbali go keep those records serikali tekonyara komanya chibesere ngokorosi kera serikali ntagete tukobeko mu ligererio ita amonche mu ligereria manyenga andonsia sense serikali neire chinguru chokoimo choko taxing of income ye biashara ya abantu bali kiremeremu ya ndobwate magana betting magana no ekere go transfer matekere umuntu ago kwa nonyo burimo ndengoro tokorokanga stamp duty ebinto mbira chinchera wawe sengencho ebango nere gokonya serikali gokerania ebinto awo nere gokonya serikali korosi chipara gokora magenderero awo bono
serikali yetu ya Kenya abantu abange sense yetu ya Kenya in fact abantu abange bagwakane bango n'abantu bali barikire esengenjo barabwe bakonacho at pay point lakini abantu abange abonchoreria abange ento bwata abonchoreria bakaba kesko gaiga lakini okonyoranga esengencho ebiashara enchire bagokora ebiashara bali konyara go keep record irinde serikali emanyenga chibesa ire ngokorosia in fact you nabo gukuminga nyora na oetana nega abantu bange no license eri account bali gokoraki bali gwakana asense yetu ya Kenya culture neronga wakane tax negentekebe yaya wakane tax negentekia esengencho kere serikali yakanire tax tiligo chikuyi chiloni echikere tokuyi abantu balingo batole faida bono yare ko banga ntwa banyene nkonyara tole twa serikali kendegeke ikiagera serikali yanyene profit eri ya okorosia se biashara igeta get profit faida kere kwa niri kwa kolire faida eri vaira 30%. No ndenero onye kwa rosi elibu omanyanga 300 nechia serikali onye kwa rosi bono kero muntu okokora ose no bonchoreria okonyora income elia seli chiko lia Kenya litebete oganiri kwa kane bango naganiri go wakana elinde kerego awakana to yani to wakana with the patriotism to manyete nga kero to Korwa nigo togokonye ense yaito ijitegeme lakini rende ni maetenga abantu abango isoko babolia abagote inga nto tokoranga chibese chiko kurumwa apa li machiko naro yale konyale kananga abantu nkorubale Kenya ebango nkorwe gwere bia naroche no ebono onye nkwarora kare ya meet target yae matuka ya abwango iga kare ya meet target yae lakini a trillion walikusanya 1 trillion lakini chibesa chinyinge igo chiagenda gwakana lead eden ege minute onye ndiri abantu abange bari gwakana ebango korukare kango serikali tichiti kwa madeni amadeni ya kera serikali kwa priority no echi subsidy echibono chogo cha kokonya abantu amagori ebintu kera kinire gosinywa senge njoko nyoranga eko chiko priority wakana madeni andege ntokende kianyara ko bage wapen noroche omurai bwense mba itie bill yo batabanga they can privatize state owned corporations ndobwata bone bintu na KICC na rali mbaka abantu bachakire batayangera atagete KICC kera yabere private abeke mpesa yali ne bintu binebi okay privatization ene chiko kwanya abaninji privatization nkoga nengia nebwato bya na nebwato bubwaye ekene kya magana ngentongora tokoro kunga corporate governance of state corporations kere serikali yako kore biashara ebwate chikambani yao chikwerende chikambani chinjiri konyara ko chikorosi faida muna bono osekorigere tatorwe mobwekano ndobwate national bank okorera teri gokora buya ne ya serikali ebine biashara onye kombe na chibengi mna chabo Equity is doing better. Equity is a private company. Ndobwate KCB ego serikali nenyeire take nebwate some part of shareholding na bananchi na private individuals. KCB is doing well. Post bank ne serikali purely it's not making a profit at all. Ndobwate chi hotel mna bono hotel nera aliyekorukwanga Hilton hotel asiekwa ne serikali ndobwate binte binge bya serikali no echi company chi sukali chinyinge cyabone cya serikali esenge nchobo kurumiboro yarre kandirenga kere serikali yekoru ebiashara biriye gokora state corporations ya chitika cyaba run by ya ncheranga abananchi bakoraki bagura private individuals private investors omuntu oyo investor ategete korosie faida serikali netegete korosie faida lakini na netegete kokonya abantu kwanyoranga bono mna bono chi company chinge chia serikali chia sukali okonyoranga senge njaba abantu bamedenga bali batenenere tengene bya serikali nabo nkomisi manage nande serikali yakoreki HSO ime eyakane onye nabali mibalie edeni
bono ekerengereria kenga ebintu ebinge biri bya serikali egokora ebiashara chikambani chiri cia serikali abananchi bagore investors bagore bari profit oriented bari aggressive bagore ekiagara bona serikali kere bwate turikere rimwe bono KBC turi koros Fridah togende ntubwate national oil ebintu ebinge bya serikali mbiri koros Fridah embike bike bikoros lakini yari konyarekana tonyare ko batoko serikali yanchere mna bono Safaricom umete Safaricom serikali ne bwata shares 30% ya Safaricom ne serikali eminetinga serikali tiri kuchikoru shareholding ya Ense uchi asabantu private ege kuchikoi ko tuare share gete lakini enene ya share yue egenda asabana nchi mna bono KCB esha okonyora serikali ebwate 51% lakini abananchi babwate 49 investors bono kwanyoranga 49% ya bankoreta bare ngobeka bare chibes chiabo chikokonya ebiashara bigenderere nande nonye management kerego choru kwanyoranga serikali omete ekonyora is run by politicians mostly kwanyoranga these politicians bakobeka abantu bakobakonya interest chabo n'abantu lakini private investors interest chabo cha kisiasa abantu bari private investors they want profit batagete kwetere company nande company ende toke osonye wetere company banyora mapato nande ba invest somewhere ona ekerengererie kyo nekiyese ngenjo serikali kero mwaka nkobekere budget go chikokonya Quran chi state corporations dibaga shoka chinyene chikorosie Fridah chiakana bali kwa babo mnabona ke poster ne chi company yao poster chabo KBC ne chinde nko abakoli gasi nko babalege kabatari gwakano nga ne sengenjo okonyoranga serikali ne biashara bya serikali biganeri bikorosie Fridah gwetera chibasiria korosi abali kwa bakana lakini yabetere nande serikali chi tax elia bananchi yachi kutumeka wakana ando sigori libinde binge bya serikali biashara binge serikali ya society onye bibwate competitors bibwate omnabono national abanda bange bago prefer private banks to national bank esenge njokonyara no service delivery yabo eregoro no nye system cyabo kiregoro mnabono isekorigere chikambani njiro chia transport ntu abate not transport magana postage G4S ntu wate fago carrier they are doing better omuntu ko ibolinga onye biashara ebine serikali ebwate ni line ya moye biashara nkie konyarekana ra buna kwanyoranga ebire line ya moye biashara na usem banking usem transport use togenda mna magana transport air Kenya Airways mnokorora butambe yaberege kolos chilos yabetere ringa serikali yara rushi besa kuchirichia ya kusanyira sebango yaira yachi koranchi program wao bono eisego konyare kananga chikwerendeji chiabere independent serikali tego chikobeka budget ego chikorani chin institution yichi kere ko enyare kananga monto liko chikobeka pesa chike korose budget chibese chinabono chiko chikotumeka koleta no chi subsidy koros chipara nandeko kole bintu binde awao ya kagete biro yitu yatanyarire producer ineko manyanga omorobere nororo kubwatia kolinde omusimo no iwe Christmas faraja antete oganelio mwancho muri elia esubu kwengia na ndo kwanere chintera babali bakurundi kigali kingakijiga chesubu omusimo wa Christmas ngo ganelie kero muntu lenkalia Christmas yekia chintera bachirende atarangora batanga dereva chunga maisha na balimo kore biashara onga kienere ngia onyoko ni shibaluni sweets ebintu biribire byo musimu oyo nyoka aliga nyoka tobwate chistoga ikabosongo mnyoke orosa rosi na yebesa yao na boma toko otume ko musimu orosi chibesa abantu bange mbarwe go spend chibesa chaba so enjoy okupimora le bintu biri abantu banje de enjoy na yonyore kende
nyasaye atokonye na ndatuikia omwaka onde aenderere goturinda butambi taumira ni omwaka onde togenderere biashara ya nyasaye agenderere konya gotobokia mbia mono. Mbia mono sana na mbia mono sana mwanchu muri kwa biko gusangana into asomwa kumugima ngatenga litukolera yenere shoyo mwaelio asomoro biri wensi obonchira kulende atumira no mwaka omoya wechirubere 2024 astorare tugosanga manje tubaletire intebia moso asomoro biri gakondo mwanchu muri gukirabu ambukira mwaelio umuro biri tukolera rero Lieutenant Fridah Kerubo na magachi kamera soka nikimne bichane iliyogira wikira soya sinchira ya benenere Abigail Nyachama. Enda kubwatia umuro biriondo gocha wisabali ubonchire stogosangana babwata nikora sekyombe yokuiga matwara ubuligelia kurobya. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ndizi kids. Smart kids. Ndizi kids. Smart kids. From Ndizi Kids Show, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Mbia mono sana mwanchu muri weta sene kia Ndizi TV ne biro binde na ndengo kwaligania asomoro beli gwesabali obonchereria astokomerana na bonchereria abagutumanya iguru iyo boncherere bwabo mwanchu muri bunoro cheregare kolia rero nigo naberi ngotarira abanyi nabaiga barachugutumanya iguru yekyombe kyabo ndochenga abare bisi sana gaiga sende na matoke bagoche chambaroro bagoche cha emiongo mbachikutumanya ngam ebinte biga bagoche cha ngotuyekera bari gosenga baguchi babire go mwanchu muri ngo kwariga ni bene elinde tobeto gosanga asobwa military na Fridah Kerubo abakwenda gutubwata sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website abakwenda wetera www.ndizitv.net yang bariga ni bene elinde baba gutumanya agaiganga itole ande mboncheri kibali baba karibu sana nabo kumanya mwanchu muri elia na kyokorokwa gose kyombe kiganga kiyekorokwa na gaiganse amokiye tole amalieta nkuru kwela ni murao mai ekene kyombe gekorokwa koigama self help group na ekyombe keiga nigo giachagete omwaka bwechiri bubere na isano ibere kigachaga kire n'abantu batano omo asaba gaka balenge babere n'abangina balenge bane Korwa toka umera nase familia yamo asenjera yamo yogokwanira nga ina gituku egendereria asengenjo ya obogima bwarenge bobokongu na inde abana abange mbali kogenda chisukuru bangina abange bali kubuguri chiloni banyara koba bagutaguriru none chinyumba chiabekera batarakana igo bono tukararanga gwika to chama tororengi tokora kera tokonya ya pa twachagitamo na merry go round ya siringi 200 savings yemia abo tugachora umuntu oyo mumugachi na ndurengo mugaka gwako yakabo tugachara chibe shito tukagendera igaso mutinyo yo muyo kabiro yo gatatu members bakamenda kabakaba 18 kera babete 18 tukagendera na barabu
Korwa gwikara tugendererete tukanyora tugutarirwa amo ni rishirika ria agriculture SDSP2 bagatutarira bagacha korora ng'ana gitugendererete kero basimba batweta amafunzo naindi bakanyora mbuya tugendererete bagatutebera ribona nga mwamu mbuya muri mugwenete kore chest group Korwa abo nabo bagerete tukagenda social service nere igateki step igacha story bakanyora ng'ambu tugendererete bagatuanchira rinde tore chest ororo Korwa abo ntwanyorete amafundisho korwa agriculture bakanya gutufundisha iguru ya matoke finally bagacha bagatwa sakas sharingi 200 na kero yomo na airete akanda gasimika kerasimika matoka yaba mange ainde ko bagendete kunyako bamo na ntugo tufundisha bagatebona bwene tasa group monerie bintu binamo tukaba tokonerie bintu bitama amatoke igabidi sasa nto kunyara kaba tukumira naso umuti twaonerio tigatote ki step yo guchikokomba enyumba tuga contribute chibesa tugakomba enyumba iyero bisi itase correction center menyingwali mbye mono sana ngo kwaliga nibe nasomoro beligo tumanyia mange kwa beriko gateba ngam mwachagite bune kyombe ke merigora ndikire kende ngwarete tekerengererie kiga mukaranga tiga mocha momoro si kyombe asingencho kwegendereria ekerengererie kiki arete tukorwa ase echaredi oyore Ense na inde no pastor yo manaro kera twakereta bono na inde nabo gianjira nitugikabiki ekero kurigereria rieteri okoigama ngakimwe ikera nitumugateba ngabana tyamoruke ekyombe kiga kino koigama erieteri gari okoigama ekyombe kigitu twarecha gukiruka masi self help group kera twika social service kanyara erieteri ndiro bone gabidi na inde emembe ya meka rengereria gateba tiga tukiruka okoigama ikiagera bono nigo twacha koigama erinde tokonyeke kerekere twabe tokora ebyombe binge bigocha kigwa anda kebyikaga tibya babikogwa kerekende nubune kyombe kigagia okoigama ingi kegerete mugenderete bakabono iga bakamwatwalire obonchereria bwino mugendete kwegendereria ekyombe kigagia okoigama egento kegerete kigenderete oburai borororo nigo borobuya na inde kero omonto nabwate ensemo yaya gokora egasi na inde ntochorete committee kero omwari bw'omutinyi tukumirana ne committee eri twapanga twarora ase amang'ana are bobe yagera twagororana twagenderera ndianya gotwara mochando ngwatete ebiabukare ng'akera mwachagete nigo mwachagete ne merry go round kero kende ngikigerete mugateba bono tiga muchake noe korosi emiongo buna ndocha baswatiga bagenderete ne meyo kabisa ne emiongo na amatoke ngai mwikete mugateba bono yaya mubwenete korengereria genti king'akera baretere chibesa ekero twasimigete amatoka ito amasao amugondo akarorekana ara amaya nainde risirikari yaito korwa agriculture baganyara koba bagototarera ntwachagete gotobia amatoka aya twayaonia twaoneria echiro yamenyinkwa twaoneria abanto bande bonsi bari gweta wholesale lakini rende chingaki echio tware gotoberia amatoke norucha abang'ina namo gotobia amatoka a Gusii etware goyatoberia okoreta risakara kwabeka egunime kwabeka emeroka korwa amatoka ayande gagotoba agosareka bono ntware konyora faida buya ekagera ase eng'encho efield officer yaito korwa agriculture oyo ogoro makori ekera atutarerete agatotei bono nainde netakere mochake gokora processing ya amatoke kiagera mbanyorete enchera nere banyorete ekagera bagatotei bono into togenderere korosibo tugateki step eyo tugachaka gokora processing eyeiga after ekera batoreterete chideitrates ichi bono ng'aki mwachagete kero kwa mwaretere twekerengereria kiga kiogochaka obonchereria oboiga kero gwatetia abanyakiombe bamino ng'a mbwenete gosike step aibu no munyakirugo ng'aki bara obairete ekerengereria ekio mbagogete sana nainde mbacheti onde tayo chete korigereria magega naba twang'usirete amo ekagera tugasuka step eye nainde buna morochi togenderete bono nindoche mwanchi muria nanera naganete komanya ng'ana aroche ng'abang'ina mbagendete gosabara amatoke iga mbagendete gochicha omongo kwanera ngo ningi mogokorera omongo iga na amatoka aya iga amatoka aya iga ekera asaboiru bono muna moroche iga asaboiru korwa aria gocha
esababu yakogera bakuring'ura iga egere richikoraba naende tirichigotwara obo machani mbore boko basa amatoke basibi korwa aria risabo riri naende bamanya konyarosi gocha ase amache amasafi ntobwate sodium metabisulfite eyaiga ekero bagosabora gochama gokorusia egechiko ekemo iga igenga omonyo gokorusia egechiko ekemo ase amache a 10 liters 10 liters bono nayaiga amanya koburukanigwa ekero sodium metabisulfite yasoire maiga nigekorusia obochafu bori borase amatoke yanyititora pi naende ekero akonachu amache ande nkobekwa are gochiari na ekero akonachu gochimi bono amache ayagwatanani gochia egere ritoke eri richikoraba se naende nari rirome buya korwa abwo na omwongo nobwate egasi engiya sana ase omobere ekero twafundise twateketie step yogocha korosi omwongo oyo iga buna monyorocha amasaba aya agosaborwa gatari kogotugutwa amasaba aya gakorosigwa ngoyanekera tore okoba amasaba aya nabakogokonya nonya nekero otari korara chitoro onywa amasaba aya iga nkuoma aragenda arosigwe aba obosi igo okorusia egechiko gwakoroga iga kwanywa na amache gose amabere naende niga are erioga ase omobere naende togocha omwongo omonyene nigo ogokonya ekero gosokorosi nonya na echabati yao naende omwongo na eriogorire ngosibirire nonya na amanyinga omobere obosi bwaye nabo okokorera kende yonsi nabo korosia erongori nabo okobeka nawe nase endagera ende yonsi okori ase mono buna echabati egotani ekonchoka yaba brown egere kwari echabati eng'anso nindoche ng'a abasubati abatolio na barabo mbaitubete style gete nonya ayo monyene nindoche style nero itubete nobegete dust coat nobegete hairnet tomanye ngo obuya bwokobeka ebintu ebi byonsi mboro byomo obuya bwokobeka egenteke ekero ogochaka gokora egasi eye ritang'ani goika oba omosafi naende goika otube omotuo goika otube omonwa ne maski ekiagera eye iga na endagera ande nabo etuki erarwa etonye ime gose ekero ogokwana nabo nonya na amatara ataroke gochime bono eye ekoroka buna ekero bwekabete iga igekoroka buna food safety goika nonye chinchara chiao chikororekana chire chinyinge chitakire nonye ne chirangi chirimo korora abang'ina bagwaka Qdex bana sana wanekero mwachechire omungo yaiga mwanchi mulie naganete kumanya ne ritoke liga ngaimo koira goche ritoke ria ekero riumire inko ekerire anachiru erikobekwa riesite hydrators chiri chitureye chimoroche riamanya korwa ororo riakamoka amache riabekwa esora dryer nerera iga riakamoka ritoke rie rigokamoka pi riaba bune bituma bikoirwe etinga riamanya korwa ororo rierwe etinga riarosigwa obosi obo bwe ritoke nabora bunigo boro obuya ase omobere ngokonya bore ase oko lose weight yani ekero ore omobere omonene okea nainde neriogo ekero obwate chiarisa nabo ogokora gonyu nainde ngosibirire nonya obosi obo ngosibire nonya na enkoro nainde nabo okorosia amandasi nabo okorosia chabati nabo bogokonya nonya nekero obwate high blood pressure akero kende emionge yaiga na matoka yaiga nino mosimegeta ase emegondo eno gosenga imo koikoro emionge yaiga members kero omonto oregega nasimegete bwoye lakini ekero yakeire okobe bagochaga iga togochaga iga every week gose chiwiki ese wiki tokumera na kabere ekero egasi egokoru bono ekero egasi emionge etaiyo gose amatoke community yaito ngotoreterere ngoreta bara nande togotoko asa kilo togopima na ekiro omwongo 20 shillings eritoke is 15 shillings amasaba yaiga ya matoke aronga imoko amasaba aya eritoke ntori koyatuguta aya bono narari eriogo rigiya pi rigokonye rikogenda riasibia ebitonda biribire inda ekero obwate chiarisa gose ekero omwana abwate omonu ngokonya rire nainde mwaso
ekero okonyanyu mono igara maya mono asoko reduce nonye cholesterol mubere yani nainde nigakokonya chiarisa mono chia gwena bwangu ekegera ngwatatebi ng'ango chimuri kumiri toke ngo chimuri kumiri mongo kimaitinga ngaking'anana naki eko ira yamenya kuma na ndi bindo che ntombirega iga mwanchu muri yatinga nyatiri kolia lero na lintegetendi manye ntemyongo gote turabweterera gabo turasomo tubakoma kiga tokwira no mwanchu muri eria nabe kago tumanya inki yago chibakorera ebintu ebiga na kibakumia itoke lyabo nabo igo mongo na kibakumia no na masabo bakadona korora product eiba beire bago tumeka igo mwanchu muri eta turasomo tubakoma kiga toskatonya era ndio kerebo sio elinde tobe tosanga Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, man cure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. yakigima umwanchi muri yeta seni kya Ndizi TV ndengo kwaligania asentunda ya kabere kimwe kitogandete gusanga imeyo morobele gwesabali yo bonchelia astogandete gusanga na bonchelia korwa asekyonde ya okwiga ma self help group abagandete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo ana mono ase okomya matoke nabo yige miongo asoko ne kibnango sivale obosi mwanchi muri ento batoko koro kya buri tanga ni na kibago ase okobekira sense mo bakona cyana boyigo kwanikira anta gitirande batumanyinga ndiye kugera bakona cyera ase kitise kigakinge tumanyinga sense meyiga ndiye kugera mutari kwanikira lire ligima mukona cha slice kire kinge agento yakogera buno mungu yoigo kona chwa bali banyoro bokonyo bugana musubati bunareli yobere no burere bwa kansa asenga kimyaka ikomibono ekero kwa nikiriga matukarenga ekwira ya mnakoma kero mugasoro monge ekwira matuka 3 yamanya kuma yairwetinga usane lakini ekero mugasota yabona bonegana berande nonye na matuka 5 ego no mugaso igoro igabona turigana bo kwanikirwa gusasi na roro kwira kwanikira ebinde nabo bikwanikira umugasa bya tubune ture yaye arafu ebinde byabe kumali egara byanye kumero ase sola dry chiko torokia ase sola ime ndo chora ora torokiga iga sense meyega ya masabo naro ngiye kugera naro mukuna charega masabo ndesinga mona kita masabo ko ase slice na chiro chinge nara masaba yanga imokwira goche amasaba ya yoto iga kuna chua slice yanke biyaiga nalia kuma naro biya ekero kuligereriga yabona nali umire ayabona umire abeire buyora abeke no ndiko okay ayabono gakwirwetinga asiegwa anyara kobe poda epode ingi gutumika gukora epode yiga nero na te epode bon nere gutumika ekero bugate muchanda bwenda ose chialisa ose sukali ere igoro ose ekerende gukoroma na bukonyu ogukoroga na machunyu samabero bene akero kende etinga ya ino mobwate go sebinte biga go etinga ya kawaida mo koira mwachi basera
etinga ntubwate yaito no tukoira twacere kero biaumire bigo paki biru biasio mwanche muri metaku metinga etinge ne eri ya kawaida gosi no ne bituma gosi respect na matoko ke gosi ne mungo etinge yega na bego sino ne bituma lakini nere ne gechungi ke gosi ebinte ni nuwa banyana mo gwesera gosi ni ntwa banyana to gosi ngoba eta maigelio na kimubonete gosi etinge yo ikegere tinga ne bwate chi skills muganere twanyora ta maigelio na group nero ororo yatanganite kumanya no mostly twagachire twasinya macharia bono no twamanyite koru ngana kiogosia yagera ubusi ubwabo buya waba bone poda kabisa iga boko babuno bwengana ubusi ubo mo gosi gose pode mo gosi koruga igasa matoke ngai moko yira ekero twasire ama siaya iga nigo agopaki gwa masakara according ne chikiro ayekera pakigu nabatuko yaire chiro twaoni chiseminase chire nabatuko ira unabono twarenga ari Nairobi show abatwairereta abantu mbagorete sana akirigenda abantu korwa sorgongo rwa Gusii babire bakomanya igoro yo bosi bweri toke bamanyira abange bamanyire sana nkira kwanere igoro yo bone bwino abani bwito nabo borobia na ndabantu mbatagete chi product cheito mbatagete tobatumira ko bano na bari botende ngocha bari bagura abari Nairobi akera baganiti na batogo paki twabakorera delivery banyora mwanche mulia naganite ko manyuma togonya ko matengo bosi bweri toke mborororo tarabaga korera bosi obu naganite ko manyana ndaki packing materials chigakora tatebingo ngaimoko chimwachiro sikoru packing materials chimuna muroche nabo kugura risakara ezila nero ogocha kwa bwatani according ne kiwango kelio tagete kobeka amasakara ya nkuru igoro rwa Gusii amasakara igakuguru nare bosongo ekero kurigereria bono bunaga igani ndoche mupage tiritoke libotranire likaomigwa akero kende elinalio mukurioni bunalireiga elibono ekero lireiga litoke lipakiriga eliga nabo okorigoro libeke nyumba libenga kientambe okona kurusigo koyeka nabo kolibeka sa mache ime lionchoke libe litoke lire fresh na inde oyeke nainde bono mwaso etwarenge go paki chike ichime ibisano isa nemo isa nebere lisakareri ekambani nere tokonerie korukwa girisaiko na ya nero ya tomaguchi Ense ya ngumbu byagendo ndoche nerega ye pakiri elikire sweet potato igo bakama ruboni yonsi na arongoro simuliga bona lira bwoni libuna lirega liomete byayigo na lira liolibeka sa mache asichitage kaisa to osisano na bona lira lirigo nchoka libe lira bwoni buronge bona likwa rusi mugondo na ando yeke gose na boligo sieguribe poda nero kero gutumeka ndagirinde yonsi na bokobeka achinde tere chyo mwongo nchirororo medekero mwarusiri chinde tere chyo mwongo na chiro chengi mugotumeka gukorera bono chinde tere chyo mwongo na chichire lyogo ligi ya sana so mubere esabangi na baba gotu abantu bali barwarete HIV na abantu bago babwate maybe gose prokeches go proke kulikwa bagaka obosi obubwaye ekero abonyure nigako babuya tagutwara muchando uyu na inde chinteterechi kera tuachire chiro konia na chichigo tangana kugurupi nande ligori ria yerire iguru igo chibwate demand chibwate demand yere iguru ko kwanera igoro ye solar dryer antete naro to enda sense melinde ora toro kinga solar dryer nero na kiego kore egasi yabo ngakingana na ki okorusiga iga ko ira direct ase solar dryer ose buna bana chiriga direct kwara atiga ira kama ngakio guchigwakora bona buna na chiruga na matoke mbura na bwata machi bona kamukire nabo nalia kubugori kubono twamako yereta twabeka ase solar dryer koba macha alita chigoiteka guchinse achikoreto bukendo akirikende ase solar dryer iga mukubika ne chitray gose mukora rusi naro chitray mwabika kando iga
nturi kubika na tray unoroche na babekire ekuma kwaye koro koba bwango okoba liberera bono rire maiga kerusie gete kabisa na bukumanya mwanchu muri irengi gekogera mu gusie kangi motari gutigera ebe open igo gekogera mu gocha mwasie iga egento gekogera togusieka ogusieka okona kwogera liberera libeime ekera liberera liria abeire imoko bana litogo totagete litokonya yagera bone binte bibyoma buya na inde bichuni mbiri gocha iko obusafi momente ni tibwekerengo kigoro na inde kwene kinga liberera nga ichinga kingana na kikwere yamenya kuma eyega singencho ekera kyumugase kere bwate mugaso umonge amatuka abere obinte bibyomire pi okonya amatoko mire buya miongo yomire buya nonya na amatoka ali amatogo tokumia naro konyoro mire buya na ndale kalengia onje bari yakubetira nakire ekyombe kigane igya basubati gyoka gose abagaka na barabumba rororo ekyombe ke ne kyabangina egekora una bangina lakini abagaka mbaro buna bono muroje tubwatu mugaka oyomo mugaka onero le manager yekyombe nero ko manage ibintu bito byonse abuna bonchereria bonde bwensi ni mete challenges inchiroro mo gwetera inu buna bonchereria mo gukora bonchereria on challenges kichiri mo gwetera se bonchereria bwene mono ase obonchorori bwito ngonyora tuli challenges buna bone mbure gotuga challenge tokonyora nere inambe yemo ekero umugaso tayo buya nabo konyore ebintu bito byasarekire inere challenge ne chiro nero echiro nero rote bwatiere muchando echiro nero na matoke naro lakini nde twarenge gotebanga matoke asinche community yaito yabere gotoretera matoke na matoka yabono ndoche ngakeire bono ntuli gochitwaretero na community eyoka koru ebyombe binde mbire buna kyombe nkerege koru kwikiarambe korwa ali myosia ngoto abara matoke ekero kurigereria gaigase orogongo rwa Gusii oratebi abantu borogongo rwa Gusii igoro yobuya bwobosi bweritoke igoro yobuya bwokomio mongo na agonda teya abantu bamintu ba Gusii buna baigure togokwana gaiga ekyombe kega kere kyabangina nabagakambaro n'umusaye narororo basaye mbarange batatu igonda abatebinga litoke lituli omugusii tigari nyare kurendu mono ekyagera litoke libwate faida koru litoke limo ryoga kurugoro ochichemba ko mugombo oye ne faida yogo kumia igotolende kemeri gitu kiritoke na inde abantu baito tosoe na nebyombe tonyora amafunso egere tonyare gukora biashara bunebi ali amatoka atari gusareka abantu bari batamaiti kyombe kiga by the way asike gutoka bamanyingo kyagera mbaga nitina barabukonyora obusio bamanyingo ngai mugutoka ekyombe kege gutoka nyari bari chache Kisii Central Ward masongo nero ere masongo nere sub-location ni location where pastor kora uno muchifu koro kuwirita nyaboke ni assistant chief koro kweliki igo base gocha anytime na bakonyora obosibore ready anytime bagocha bakonyora tubwate bintu okoba tororioka togokora gasi yaitu injora bekogotebia abanyakiombe bamino koro mwagachagite na mwabere mu kubwaterana gocha bakaga igase moikire igonda iraneri abanyakiombe bane ngambi ya mono sana ikiaera ngonyore tari barabu na nguntura ikabona toreiga na mbe yamo baraba igweri na mbende nigo bagokora gasi nomukia na mbende nonya nikende yonsi keganeiri na bokonyora tubwaterane tamo na barabu igona baira neiri mbia mono asemere memi yamo gokora ran togenderera gutambe tari bogaki Bemo bwata maroro asinaroro muganete goikirania amatuka busio kora tumanyingo ngai murengete goikira bono iga amaroro yekiombe gito ntoganeti tonyare koba togoikera tokonyora echirengi ya mono nainde kubwa mono product chitu chinyare koba chikoba chingi ya mono na gwanjwa
naende kobwa mono tonyare koba tokorosia ebinto bire biya kabisa ebio abantu baito bakonyara koba bagwikera naende ntobwata amaroro nabura nyore with time twasukire twachire twabeire company nimete babwata nimbaroro babarieti korwa serikali ya county ya Kisii okogania kwa inongoro kioko okogani gwaito ndateba serikali yaito etubwata okoboko nonyene kero buna bono tugasene gokora egasi yaito ntugane konyora echiro naende nonyene nsemo muna moroche gaiga tubwate dehydrators esora dry yerenke ntuganetie serikali yaite tubwate okoboko tonyore none esora erie nene naende kobwa mono nonyene nsemo ye kifeta batubwate okoboko egere tonyare kwegendereti ambia mona sana so sangana ntimbia mona sana mwanchi muri beta seniki ya Ndizi TV kwa beri ko gusangana into ko toga cyage to murubiliga oikabona igatwekira omwele no gosemera ko nuna ko bere gukwimanya mange wetera aboncheria beri tukoria rero ko rinde gwikira abo no to gwikira omwele bo murubili beri tukoria rero tumera neli tukorinda strabe to gusangana aboncheria bande abo igokomanya igoro yo boncheria bwabo nabo kwenda gutubwete sense mo kikini mitandao asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sense ya YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na botinya wetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo twara obuligereria borobia